Jankoviću. Novak. Lepo se snašel s pivotiranjem okoli Rama Izića. Kakšen koš, kakšna trojka. Pa popravlja Oliver. Žak poskus Mirka Mulalića. Zadnje sekunde teče Omarić iz teškega položaja, trojka. Odlično se je znašel. Janković kako sam. Zižek s stopotima do koša zabil je. Jankoviću in še blokada Tratnika za konec in to je bilo tudi zadnje dejanje na današnji tekmi.